Chamke tupchosyekchu en Yashua Mesia. Ane ko Kiruhandru kobun Soko en Narok South. Asome ang'alalen ng'olyot nekimong en ng'alalet neking'alalen kiboitiot Jonathan Bett ak Pastor Kimeto kobun kaniset nekuren Church of the Living Elohim. En ng'alalaniton ko ng'alalen icheket akobo Pentecost. Ko ng'olyot nekimwa Pastor Kimeto ko nomegei ak ng'alalet nebo kanisosiek chepingoni chekirindo betusiek chekikuren Bible nebo Kalenjin betusiekab igorwek. Alen kosi awendi aboru en sirutik alen asome netai kekas kit nekimwa Pastor otokotin missing. Kongoi, kinyokobekyi ano Pentecost amun koketiny ile kiyoonu lagokab Israel. En nwokindo kityo sikeweken akobo tebut nebo en Pasaka nekanda komi tebut. Nangemwa en nwokindo ng'alab Pentecost situn kinyokinet. Noton any. Kibek Pentecost amun ki maana nebo Pentecost ko kitongwan. Kitongwan. Cheta cheu chu kibore tai tau. Ko kan korurun tuguk ko tongwan nekasib kochepchepit korur en imbar ko kikikoito. Kiyagik ko neiye roriat netwote yuotab roriat ko kikikoito en betutab Pentecost. Bas ko kingoit mesianikan kenam betut nekibo Pentecost the same date tarikit nekicham komi Pentecost koit tamirmiriet nekikilenji chekiyokto matobeu en nganaset ogen komisetab baba nekiokasan ko kingoit tamirmiriet ko ng'alal tamirmiriet noton en chekiyokto komwagei kole kikonech Elohim tamirmiriet koik tongowania ko mami tongowaniat ko tamirmiriet neketach koitoche sabarit age koketos en oinet akoyam akoi betut kityo nekeyach cholwogik otoye. Konamgei ak Pentecost ko kamwa Pastor Kimeto ng'alek cheu chu kole kibek Pentecost amun ki maana nekibo Pentecost ko ki tongwanik yani chetai ta. Akotestai Pastor kole rurutik chebo imbar ko kin korur tuguk togu kele tuguk minutik cheterter kikorur tuguk ko tongwaniat nekachepchepit korur en imbar ko kikikoito. Testai Pastor kora komwa en kiagik yani tiong'ik chekiboe kole ko nekiye roriat yani nekikuren ruoteiwot ko kikikoito en betutab Pentecost. En nwokindo ko ngiyomwo ng'alechon twan kotogu kele chetai en rurutikab imbar ak en kiagik ko kikikoito en Pentecost konamgei ak konetisiet nebo Pastor Kimeto. Katestai Pastor kobor kole kiisulda Pentecost kole kin konyo Mesia ko kikinam betut nekitam kobo Pentecost konyo tamirmiriet netilil en betunoton ak koba orian tamirmiriet netilil kole en chekiyokto kitinye tongwanik choton ko tamirmiriet netilil kole ko Pastor komekeng'ololen nguni tongwanik kobaten tamirmiriet netilil. Asome Pastor sikobit komwa yemi sirutyonoton mwoe kole kimwa tamirmiriet netilil kole inendet ko tongwanik. En konetisiet netai chekitupche en konetisiosiek 4 che kabangan ole sobor akobo Pentecost ko koboru kotok kele kimokirotin toiwek yani chetwote tiong'ik kimokirotin ak Pentecost kobaten kangesoman en kitabutab Komong'u kurgetab 13 missing en 15 kotok kele kiking'at Israel kele koboisien toiwek en tiseinotet. Koiborwech kora Nehemia kurgat 10 koitetab 36 kele kikikete tugul toiwek tugul koba yemi ptisiek sikora koboisien icheket en boisiet nebo kotab Kamuktaindet. Alen ko en nabas neuni chekitupche asome anyun abor akobo tongwanik. Ko ng'olyot neyoche keken chekitupche ko kenai kele tos tongwanik chebo rurutik tugul ko kikaking'at kele kikoito en betutab Pentecost kou yekamwaita kamwa Pastor ng'olyot nemoe kounoniton. Nebo oeng kora ako neasome atounen noton ko tos tongwanik chekibor en sirutik ko ata? Tongwanik chemi Bible ko ata? Yekakenai kounon chekitupche keketu tongwaniat age tugul kong'eten arorutiet neyos kotokor
kikuye ele kitunda arorutiet nelel. En yoton keiku biik chepchee sirutik kou ye nyolu, kou ye kimwoe Paulo Timotheo en Timotheo nebo 2 kurgetab 2 koitetab 15 kele kimoche biik cheibostos ng'olyot agetugul kou ye teptoo imanit. Ko netai asome ako sirutik tugul cheng'ololen tongwanik, sirutik chekakisiren chebiriren ko ng'ololen tongwanik. Ko kou yu ko kaaroru en video nekataa ko yon imoche iker agetugul itonosie video inon ak iker sirutik choton. En kitabutab komong'u kenyoru sirutik chon, kimiten kitabutab atebet ab Lawik kenyoru sirutik chon, kibendi kenyoru en kitabutab koitosiek sirutik chon, kenyoru en kitabutab nekibwoten ng'atutik sirutiet non, kitabutab Laitorinik kenyoru sirutiet Laitorinik nebo 4:42, atebetab betusiek kenyoru sirutiet, atebetab betusiek nebo 31:5, kitabutab Nehemia kurgetab 5 koitetab 35 komi kit nemwoe, komiten kakisoman kora Nehemia kokanamgee ak toiwek 10:36 mwoe yu kole kiibu tongwanik tugul chebo emet, noton amune siko tamindet komobo emet, tongwanik chebo logoek tugul, kole first fruits of all fruit tugul chebo ketik tugul, kila kenyit kikiibe koba elemiten tisik. Ngunon tongwanik chebo ketik tugul ko kikiipchin tisik, lakini tor kinyokenoe chekikikoito kikiboisien en kikoito kiachon sitakinyokeker en ng'weny. Nehemia kora kitesentai 10:37, Nehemia kora kokimwa kora en 12:44, Nehemia 13:31, kitabutab Kalewenoik Proverbs 3:9, Jeremia 2:3, Ezekiel 20:40, 44:30, 48:14, Romanik 8:23, Romanik 16:5. Kinyoru en Korintoek netai 15:20, 15:23, 16:15 Korintoek netai, Jakobo 1:18 ak Ng'ong'utiet 14 koitetab 4. Kinyoru kora en Romanik kurgetab 11 koitetab 16. Kinomen barwetab Korintoek kurgetab 15 nginamen 20 komwoe kole ako kiking'et anyun Mesia komong en chekibek tongwaniat nebo icheket cheruitos, akotestai kole amun kou ye kibunu meet chi ko kibunu chi akine ng'etiet nebo chebeku. 22 kole amun kou ye beku tugul en Adam, kou noton tun kesobi tugul en Mesia. Ako chitugul en komostanyin Mesia ko tongwaniat ye ibata ko ichek chebo Mesia en nyonunenyin. En yono chekitupche kotogu kele Yahshua Mesia ko tongwaniat inendet. Kokaking'alalen any kele mi kora biik chechiket che en nyonunenyin komi kit neyosek. Asome ketestai en kitabutab Ng'ong'utiet kurgetab 14 nginamen 1, 2 ak 3 kekose akobo biik 144,000. Mwoe en 14 koitetab 4 kole chuton ko icheket chemoimurwonkei en kabokorisiek amun bergeinik icheket, chuton icheket cheisibi arwet en oldo tugul yewendi, kikial chuton en kwenutab biik koik ne? Koik tongwanik en Elohim ak en arwet, ako ingecheken en Kingereza nemwoe kole first fruits. Ngesoman en Ng'ong'utiet yoniton kurgat 7 koitetab 4 kotogu kele bichu ko biikab Israel, biik 12,000 en oret agetugul. Ngesoman en kitabutab Jakobo ko en Jakobo 1 koitetab 1 keng'ose kele kisirchi ng'o Jakobo baruani. Mwoe kole Jakobo twogindetab Elohim ak nebo laitoriat Yahshua Mesia asirchini ortinwek 12 chebo biik chekikiyesta akotok. Togu kele kisirchin ortinwek 12 choton ko ichek ko look chebo Israel.
Ngesoman en taman ko kimwochi kole ne, kimwochi kolenji kisiche chemagenyin en ng'oliotab imanit sikobit keibun tongoanikab yautikchik. Togu en yoniton chekitupche kotok kele mi tongoanik chebo Israel biik 1,144 ako togu kora kele biik chekisirchin okot Jacob barwet en kasariton kwomdo logoiwek ko king'ololchin ichek kole ki tongoanik. Ngesoman en kitabutab Korindoek kele barwetab Korindoek kuretab 16 koitetab 15 kekose ng'oliot nemwoe kole asome anyun missing chekitupche ak kole angen chebo kotab Stefana ale icheket ko ne ko tongoanik chebo Akaya ak kichulchigei koboisiechi chetililen ako mwoe ine en Kingereza kole first fruit of Akaya. Kotogu kora bichu ko biik chekibo bororiosiek ako kakikuren kora Paulo icheket en yu tongoanik. Ngesoman Romanik 16 kinamen en koitetab 5 komwoe kole akokat kaniset nemi konywan, sisoman barak inai ile ng'olole ng'o Paulo en yono. Okat Ebeneto neachome missing ne tongoaniat nebo Mesia en emetab Asia. Kanyokosir Asia ini kosir Akaya. Ebeneto ini kotogu kele koyonindet netai en Asia ko kakikuren kora inendet tongoaniat. Ko en yoniton chekitupche kotogu kele ketogu kele Yahshua Mesia ko tongoaniat. Kokamwa sirutionoton kole yeibata ko chechiket en betutab nyonunenyin. Nebo kong'alalen biik 1,144 ko tongoanik chekikial en ng'wony chokile isibi arwet en oldatugul yewendi. Kotogu kele bichoton ko lookab Israel kityo. Oret age tugul ko biik 12,000 ngisoman en ng'ong'utiet 7 koitetab 4. Kanyokotok kora chekitupche kele koyonik chebo Israel chekiomtechin ot Jacobo kou en barwetab Jacobo 1:18 ko king'ololchi ichek ko tongoanik. Kanyokomwa Paulo aeng kora chekitupche kotok kele biikab bororiosiek kora chekinam logoiwek ko icheket ko tongoanik. Ngesoman en kitabutab Romanik kurgetab 8 kinamen 19 kenyoru ng'alek cheu mwoe kole amun igeni missing ako kokonye yaet komugul ng'ang'et nebo werikab Elohim. Amun kikikochi yaet tugul kokas it kit nemotile kiy makou yemoche ako amun inendet nekiikochi kokas it kou noton en komong'unet. Sikobit kityach yaet komugul akine en otwognotetab ng'emisiet akoi katyaget nebo torornotetab lagokab Elohim. Iboru yon yekitupche kotok kele echek chekikoyonik ko katogu kele tokemiten nguni en otwognotet. Kasir en Kingereza ini kole bondage corruption into the glorious liberty of the children of Elohim. Kotok kimiten nguni en otwognotet amun bore kitinye ako kikonye anyun kityachech kenyoru torornotet nekiking'otyi lagok chebo Kamuktaindet. Ngetestai komwoe kole amun kingen kele tikeni akokose ng'wonindo yaet komugul kobotech akoi ngunon. Ko kikoyonik kotogu kele kimiten ketikendosi okot kingosire Paulo barwani okot baka nguni kesomoni barwaniton. En 23 kole ak mau noton kityok ako akot echek chekitinye ne tongoanikab tamirmiriet ketikendosi ak echek en orit kikeni keyae keiku look noton ko katyagetab borwekyok. En yoniton chekitupche ko ne nekinoe? Kinoe kele kotaketinye bori kitinye ketikendosi en orit kikeni keyae keiku look. Kamwa ot en barak yon kora kole kimiten en otwognotet yetaketinye borwechu kemiten en otwognotet. Mi kora lekimwa Paulo en oldo age kole bortos boriton ak tamirmiriet netilil. Yoche kikuyen komie yoniton. En 21 yu kokamwa kora kotok kele kotaketinye bori ko bori ko bo corruption yani maititaat ako kikonye katyaget. Kakimwoe kora kosarunet nekikesorwech en nguni ko en komong'unet kuren Kingereza en hope.
Kotok kele kiker logoiwek yekitupche ko siketelele koyoche ko en kokiletabgei. Imuch ko chito nekoyai logoiwek komuche kora kowek let amun takoibote borit. Mi ngoliot yekitupche chesomoni biik chechang akole kamwa kole tamirmiriet netilil ko tongwaniat. Kamwa kole chekitinye tongwanikab tamirmiriet. Mwoe Kingereza kole we have the first fruits of the spirit. Kole kitinye chetai chekonech tamirmiriet netilil. Mamwa kole tamirmiriet netilil ko tongwaniat. Soman komie yu. Ngesoman en Kingereza ko kou en asomane kole and not only so but ourselves also who have the first fruits of the spirit. Kole kitinye konunoik chetai chekonu tamirmiriet netilil. Kotok kele tamirmiriet netilil nekikotach koyonik konyokokochin ichek konunoik chetai en tuguk chekonye koko kipsengwet yetun kakityach borwekyok. Ngunon yoche kora kesoman sirutik chekitupche en oret nebo imanda. Tamirmiriet netilil komakiyoni en tongwanik chekaking'at Israelik kokoito. Tos ikoito biik tamirmiriet netilil? En Efesoek kurgat 4 koitetab 6 kekose ngoliot nemwoe kole amu koch orogenet tamirmiriet netilil nebo Elohim nekikindoen ak ng'okset akoi betutab katyaget. Ikere ile kikonye katyaget. Tomo ine keyae keekun biik che ititootin. Kang'alal en oldake kole redemption. Akotestai Somai kole ingoistogei en okwek ng'wonindo age tugul ak nyitatet ak neregek ak polotet ak chubisiet koboto yoityet age tugul. Ikere ile keiswech kele matoyai kouni. Ndoki biik chekikeeku biik cheititootin 100% kotos mekemwowech tuguk cheu chu. Ngesoman en Korintoek nebo 2 kurgat 1 koitetab 22 komwoe kole aking'ochech akokonech tamirmiriet en mugulelwekyok koek tongwanikab tuguk chebwone. Now kioker somoni kora biik chechang yuton lakini soman ngoliondoni en Kingereza komwoe kole who had also sealed us and given us the earnest of the spirit. Mang'alalen tongwanik en yu. Kang'alalen kole kit netai bunu tamirmiriet netilil en mugulelwekyok. Yoche kora chekitupche kekerchinen sirutik sikenai imanda. Ngecheken en dictionary maana nebo ngoliot earnest ini nekaboisien Bible kolenjin tamirmiriet en mugulelwekyok koek tongwaniat en tuguk chebwone kenyoru en ng'alek cheu chu. Earnest kenyoru kimwoe kole earnest. Kwele kamwaita kole resulting from or showing sincere or an intense conviction. Ko en wakindo ko tamirmiriet netilil ko kikonech mugulelwek chemotinye kenisiet ako che kikokoitogei tugul ine togu kele en boisiet nemie. Koboisien kora ng'alek chemoe kokergei ko serious chito neyoe boisiet kochulchingei ak ng'alek cheu chuton. Ko kararan chekitupche kora ingekerchin ng'alek kou yon karamwa. Asome kora chekitupche kekerchinen ng'oliondoni mi kitabutab Romanik kurgat 8 koitetab 23 nemwoe kole kitinye tongwanikab tamirmiriet ak ng'oliot nekimwa Paulo en Galatiek kurgetab 5 koitetab 22. En Galatiek kenyoru ng'oliot nemwoe ako logoyatab tamirmiriet ko chomyet, boiboiyet, kalyet, muitaet, tolosiet, mieindo, atepto nekiyani akotestai kounoton. Indicheken en Kingereza kenyoru ng'oliot fruit en twan kobaten tongwanik kotinye ng'oliot first fruits ko imuche kewal ng'olionoton kole logoek chetai chebo tamirmiriet. Komwoe chu kole logoek chebo tamirmiriet. Ko indiker ko iboru yoniton sitakora kekin en kinet neo logoek chebo tamirmiriet, logoek chetai chebo tamirmiriet ko atebet ne yekakotach biik tamirmiriet netilil konyoru atebonoton kou nekakimwa kele muguleldo nemotinye kenisiet, chomyet ak tuguk chu aroru Paulo en Galatiek. Ko en wakindo chekitupche tamirmiriet netilil komakirokendoen tongwanik chekikoito tisit amun kiikoito tisit tongwanik kobun ng'wony kou yekaketchigei ko tamirmiriet netilil komakonu ng'wony. Kou yemwoe barwetab Korintoek netai kurgat 2 koitetab 12 mwoe kole ako kimakitach tamirmiriet nebo ng'wony ama spirit of the world ako tamirmiriet nebo Elohim sikenai tuguk
chekikonech Elohim buch. Ikose ile yaketach tomindet netilil konetin tomindet netilil tuguk chebo kipsengwet chekonu kamuktoindet kwanda buch. Ko tuguchuton kinoen tomindet netilil ko choton che iboru sirutik ko tongwanik kobaten mo tomindet netilil inendet ko tongwanik. Kole tuguchoton akichek chekimwoe nguno kikoyan neut Paulo tuguchoton cheking'olngi tomindet netilil che choton ko tongwanik atebonoton ko kimwoe mo en ng'alek cheineti ng'omnotetab chi ako cheineti tamirmiriet. Kirogen tugukab tamirmiriet ak tugukab tuguchu bo tamirmiriet chekonu tamirmiriet nebo barak ko choton che tongwanik. Imuch kole chito abore ko Neasho Mesia akine abore ko bobo ng'weny. Ngecheken en ng'otutiet en kitabutab Galatia kurketab 4 koitetab 4 ko kiking'at Neasho Mesia konyo ng'weny koking'ote kipsengwet sikokabangan kamuktoindet kwanda or neityinech. Ko kiyach kesich Neasho Mesia en ng'otutiet kou ye kaking'at en ng'otutionoton kikoito tongwanik. Galatia 4 koitetab 4 komwoe kole ako ye kingoit betut nekiyamgei kolya koyok Elohim werinyin nekisich kabokoriot kosiche ne en ng'otutiet. Ng'otutioni kaking'ote kikoito tongwanik. Sikoi kokot Neasho Mesia akine ngokoito tisik tongwanik komi tongwanik cheiboru Neasho Mesia yoche kibeshen. Mami kasarta nekiking'at tisik kokoito kora tongwanik cheboto cheiboru tomindet netilil. King'et tomirmiriet netilil ak kimnotet nebo kamuktoindet en barak sikingwo Neasho kobokosom kerongyi chekiyokto. Kole sikobit kotyach ichek chekimi en ng'otutiet sikobit keyae keekun werik. Ikere ile Neasho koter ile kipanganda kipsengwet. Kichop kesich inendet kou en ng'otutiet ako keyochi tuguk chemwoe ng'otutiet. Ko chito nemwoe nguno kole tomindet netilil koboru tongwanik koyoche kobor akine ele kikisiken tomindet netilil sikobit kora kikoit tisik koyai tuguk cheiboru tamirmiriet netilil. Ko en tugul chekitupche kotogu kele iboru sirutik kotok komie kele tongwanik ko konunoik che ikoin biik tamirmiriet netilil. Che ikoin biik chemi any en borwek che nganan ki biik chekimi ng'wony kokakekonech tuguk chetaa kotomo kilokwech borto nebo kipsengwet. Asome sitaisoman chitugul koinunet agetugul yoniton Romanik 8 koitab 23 ingong'olole ko tamirmiriet netilil ko tongwanik anan mwoe sirutionon kole tamirmiriet netilil ko kikonech tuguk chetaa yani che tongwanik yekikonye tuguk alak chechang bunu kipsengwet. Nebo oeng kora ko en Korintoek yoniton 1:22 koyoche iker chi ne Bible nobo Kalenjin ak Biblishek alak. Ingomwoe kole tamirmiriet netilil ko tongwaniat ila mwoe kole tamirmiriet netilil ko kakonech tuguk chetaa. Yoche kora kingen kit agetugul kou yemwoe sirutik ila yekitinye panganet sirik chekisire yu. Ongen ale kingen translators ko kingoyoe translation ko kitayari ko kitinye kabwatet kole tamirmiriet netilil ko kiisulda betutab Pentecost. Alen aroru kora noniton en koindo chekitupche en konetisiet nenyone. Ng'oliot kora nekamwa chekitupche nekaibor sirutik kotok kele kotoketinye borwek ko ki biik chetakeribe. Ko betut netun kakewalech yetun kakenyoru konunoik tugul chebunu kipsengwet ko tun komekeribech tun ko automatic keyoe imanda kou yenyolu en maket nebo kamuktoindet. Alen en yon chekitupche asome kora aketyigei ng'oliot nekamwa en yon amun angen ale biik chekirindoi borwek komuch koboisien yon sikole kalenji biik manyolu keyai imanda. Kamwa ole yaetab imanda nekiyoe nguni ko mong'u inegen yani automatic en Kingereza. Kitakeribech ribech barak en tamirmiriet netilil sikeyai imanda. Lakini betut tun kakilokwech borto nebo barak ko tun keyoe tuguchu en ko atebenyon en kasaraton keyai imanda komekeribech. Kiyoe nguni imanda en kokiletabgei. Kotaketinye bore kokase takiyai cheyach o kirindo ripset nebo tamirmiriet netilil. Asome komakitigin yai chito nekibore misinterpretation en tuguk chekamwa. En yon kakeit chekitupche ko kakotok tuguchu. Netai kele tongwanik ko siro agenge en sirutik. Netai Neasho Mesia
ko tongwaniat. Kamwa sirutik kora kole yeibata ko chechiket en au en nyonunenyin. Konyo kiborwech kora kele tuyet nebo Israelik chetai biik 1,414 ko tongwanik chekole icheket ko moimurwongei, mokinyorchi lembeita kutuswekwak. Kikere ile bichon komoe koter kursenywan. Kaking'alal kora Israel chekiomdechin okot Jacobo, kangesoman Jacobo 1:18 kekuren icheket tongwanik. Kanyong'alal Paulo kora ne kikinyokoik kiboitiot neomdechin biikab bororiosiek komwa okot Ebeneto kole inendet ko tongwaniat. Kanyo kemwa tomindet netilil chekitupche kele kikekonech sikobit kokonech tongwanik chebo tomirmiriet netilil. Konyo kong'et any biik alak konyo kowis kole tomindet netilil ko tongwanik. Tomindet netilil ko agenge, lakini ikose ng'olionon ile tongwanik sire agenge. Yoche kora kikuyo tomindet netilil ko agenge komokele kitinye tongwanik tomirmiriet, kobaten ikochin biik tongwanik, ikochin biik tuguk terunotet nebo kipsengwet. Ako kora chekitupche nyolu kikuyen, tongwanik ko kikaking'at Israel kokoito Israelik kikuren ot oldo age boisionikuk. Kotot ile chito neikuitosi sirutik tomindet netilil ko boisietab biik, tomindet netilil ko kichoru barak kimokekonobtoi tisik. Konyo kakeit any chekitupche, asome kora keker anyun en arorutiet nebo keny lekikakimwaita akobo tongwanik sikeketun kele tongwaniat agetugul ko kitokyingei ne. Ko ngeker en nwokindo, ingesoman en kitabutab Atebetab Lawi kurgat 23 katugul kekose akobo betusiek chetobonotin chekikuren Bible nebo Kalenjin betusiek chebo igorwek. Asome awo direct baka chebo tongwanik kinyoru en 23 koitab 10. Mwoe kole mwochin biikab Israel ilenji yoit emet nokonok ak kokesisye en oloton, yoton anyun oipchi tisindet beek che tongwanik chebo kesisyengung. Akotestai kole kongoi anyun inendet bechoton en taitab Kamuktaindet netoror sikobit ketach akobo okwek, ongoi tisindet choton en betut nebo oeng kokakobata Sabato. Chuton chekitupche ko tongwanik, ako tongwanik chuton kikoito en wikit netesetai igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Netogu kele tongwanik chuton komokitesto mermerek. Kokakimwa kele kiongoi choton en betut nebo oeng kokakobata Sabato. Ngunon moe komi tiyet en Parisaik ko Sabato nemwoe kole yuton ko Sabato nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek, noton ko betutab 15. Kiome Paska betutab 14 koyoe kole betut nebo 15 noton ko Sabato. Ngesoman en ng'atutioniton ko yoe kole koronenyin komwoe en nwokindo kole betutab 16 yekinome kiite. Ko koitoniton kobutyin kora arawet nebo 3 tarikit 6. Ko Sadukaik yani chekiicheket ko kiwerikab Sadok. Sadukaik ko kibunu ng'oliot Sadok ko kitisindet inendet. Koite Sadukaik kokoinoni en koronetab Sabato nebo wikit neibutyin wikit nebo makatinik chemokinde mermerek. Ko togu kele betutab tai yeito Sadukaik. Ko en Sadukaik kobutyin betutab tai nebo wikit nebo 7. Ko en Parisaik kobutyin betut nebo 6 en arawet nebo 3. Yoche sitobor kora en konetiet age kole tos togu kwou betunoton. Ko kowochinoniton ng'ololen chekitupche ko ingecheken kobo Sairik. Indisomoni chito en kitabutab komong'u kura 9 koitab 31 ko iboru kele kou ot en Kenya ndakimine tuguk tugul sabarit agenge, kemin kou Bale, kekuren Bale ila ko Sairik, kekuren Bible nekibo tai Sairik nebo Kalenjin, kemin nganuk, kemin bandek, kemin tuguchon tugul komosib korutu sugul sabarit agenge. Chesib korutu ko chekuren Bale. Okot ngunon minutikab imbar chesib kokonu tongwanik ko Bale. Ko choton tongwanik choton kobutyin arawa nebo 4 en kasarta nebo Abib, kasarta nebo makatinik chemokinde mermerek. Kotogu kele makatianani ot en leyoito Israel ko makatianani kobo Sairik nekokile kikoito ako mokinde mermerek. Ko en nwokindo ko kinoe kele
kele tongwanik chuton ko kiiboru ngo, kiiboru Yahshua Messiah. Kakisomanen kitabutab Korintoek kurgetab 15 koitetab 20 kot koit 23 yakimwoe kele Yahshua Messiah ko tongwaniat nebo icheket cheruitos. Kokanyokemwoe en 23 kele chi tugul en komostanyin. Kasir en nebo Ingereza kole in his order. Kotokele mi panganet nekikipanga. Yahshua Messiah ko netai komiten kora biik cheisibu. Konyokemwa Yahshua Messiah ko tongwaniat kokilany chechiket ko en betutab nyonunenyin. En chito nesip konoe logoiwek chekitupche konoe kole tun koyookse kou kesisiet. Asome sanyoror en konetisiet nebo somok ale kiisulda kokoitoet nebo tongwanichu kiiboru Yahshua Messiah. Tos kikong'et inendet ko kiyaak ne en betutab tai nebo wikit noton kibo igorto nebo makatinik chemakinemenmene. Nisomanen kitabutab Johana kurgat 20 ko mi kit neinoe, mi kasarta neki Yahshua ko kimokochamdaat ketiny inendet ako mi kasarta kingakobata saisiek tuten ko kichamdaat ketiny inendet sinyokeker konetisionoton. Nguno kotogu chekitupche awekchigei tongwanik chemi kitabutab atebetab Lawik 23 koitetab 10 nekiongoi en betut kokaibata sabato ko kiiboru Yahshua Messiah. Ako makindo mermerek amun kikikoito noni kotesetai igorto nebo makatinik chemakinemenech. Kotogu kele tilil inendet ako inendet koititayat mauechek chekitinye borwek chetakeribe. Asome atestai ketwal keba 15 komwoe kole oityingei kong'eten betut nebo oeng kokakobata sabato koboi betut nekyobu beek chebo kokochinet nekiongoi. Kokochinoni kikikoito tisik nekiiboru Yahshua Messiah. Ak kole ibu sabatoisiek 7 chenyitotin. Ako male nyoku wikisiek 7 kole ibu sabatoisiek 7 chenyitotin. Ak kole oit betusiek 50 akoi betut nebo oeng kokakobata sabato nebo 7 ak kokochi kamuktoindet toror kokochinet nelel nebo beek. Ingesoman en Bible nombo Kalenjin ko makikuitos beechu. Sikikuyo kele beek ne koyoche kitabutab Komong'u 34 koetab 22 komwoe kole rib igortab wikisiek niton ko wikisiek chu 7. Noton ko tongwanikab nganuk akomach igorto nebo betusiek chekiyumunen tugukab imbar kokesugei kenyit. Yoche kou kaaror chekitupche ngunon tongwanik chesip komong'u en emet ko chebo Pale chebo saidi ko kiibor Yahshua Messiah. Tongwanik choton ko ingobata betusiek 50 konome akichek koko nganuk tongwanik ko choton chekikoito anyun en betut nebo Pentecost. Ko ngunon ng'olyon kamwa pastor kole kikikoito tongwanik chebo rurutikab kamwa kole tugukab imbar nekaiboru kele tuguk tugul ko ng'olyon nemanyitat kobaten koyoche komwa pastor kole kingoruryo nganuk ko tongwanik kikoito en betutab Pentecost noton ko betutab 50. Amache keker en 17 sikenai anyun ko kikele kiiboru ne niton. Kale oibun en meng'otosiekwok makatinik oeng chekiongoi. Chekiongoi ko kenomchi barak kuren Ingereza wave chekinomchi barak. Ngunon David tilil ko netai ko kimakenomchi barak kichorwen barak inendet. Kole makatinik chu kwoeng amache chito nesire isir ng'alechono makatinik oeng chekikoito en betutab Pentecost ako nebo oeng kenomchi barak chekichoben kiloinik oeng. Bible nebo nguni komwoe kiloinik kimakomi kiloinik kasaraton. Kole beek bunekan ako kit any nebo kwong'et chekitupche ko makonye pastor kosoman ng'olyon amache asoman nguni neki makatinik choton kikitestone. Kole chekibeldo mermerek. Ngwany tos mi pastayat nenyikan kiwango netyan kot korokendoen minut netilil makatinik chekibeldo mermerek kole koik tongwanik chebo kamuktoindet netoror. Chekitupche togu kele maiboru minut netilil tuguk chekikoito en Pentecost netai kwoeng. Kongen ale chito nesiap metit kosip konoe. Iboru boyonik chetakotinye borwek, biik chetakeribe, biik chengobore koyai chemiach koyoe cheyach. Ako malen yon keyoe cheyach kalel kole yoche ketinye minut netilil sikoribech amakiyai yoityet. Chu oeng koboru biikab bororiosiek kiyoche anamen Israel iboru Israelik akoboru biikab bororiosiek chekakekas kokikuren icheket tongwanik
nebo oeng ko kikinomchi barak ngunon tun kanyo Yahshua chekitupche koborwech kaneiset neisibu nebo somok tun kanyo Yahshua kekonopto akichek sikosulda kanaptaet nekikonopto tisiik makatinik chu oeng kikonopto ako chekikoito akot tisiik. Ngunon momi tisindet nekikirokendoen Kamuktaindet kwanda amun nekikonu Tamindet Netilil komawerit okot kwanda komakirokendoen tisiik kwanda Kamuktaindet kobaten tisiik koyochin boisiet Kamuktaindet kwanda. Netore any kotok kele mo Tamindet Netilil kit nekiboru Pentecost kokile kibeldone mermeret ako kikeng'alal ak pastayat age nekibo Jerusalem Seventy Church of God kole masirakyuk alei chekeni Bible tugul kong'eten yoton ngetuiye kosib kotile konda kisir Bible ot King James Version kole they shall be baked with leaven kitesto mermerek kisir ak ng'olionoton nekakiborunen kotok kele kiborunen biik ako nganan unoton kakimwa en yon kele tongwanik chebo Kamuktaindet netoror. En yon kakeit chekitupche ko kakotok komie kele tongwanik chekibor sirutik ko sira agenge en chito nemomi koribe dini. Kotok netai kele Yahshua Messiah ko tongwaniat nekinyo ak koik inendet taitai en echek ak keita tuguk chekiitech ko ki binadamu. Ingen ot Yahshua Messiah ko kikiyatita kou chito, kiyach kobor inendet tisiik elewenditoo, kiyach kiborunen kou arwet nebo kechir nebo Paska, kiyach kouon koik chito ine tongwaniat netai inendet. Kikinyokiarorunen kora tuyet nebo Israelik chekitupche tongwanik, kikinyokiarorunen kora tuyet ne echek biik chebo bororiosiek kiarorunen kora tongwanik. Tamindet Netilil any ko ingesoman sirutiet komie akisomani Roman kasitit koitetab 23 komang'ololi Tamindet Netilil ko tongwaniat, ile mang'alal kole tongwanik. Tamindet Netilil ko kikokonech tongwanik kikoi biik, yoche tesoman komie. Angen ale amtoik kou kochebo kanisa chebo Jumapili tugul akoi chebingoni kora ikorwek chekotokoikoi koboisien ng'omnotonoton momoe ot konai, motin ot kokinetis kaplani ko karon inyoru kotesetai kou noton. Now ko amun unoton chekitupche ko tongwanik chekikoito en betutab Pentecost ko kimakoboru Tamindet Netilil. Amoche asom abor atestai kora terchinet nemi en Tamindet Netilil ak kokochinoik chekikikoito en betutab Pentecost. Ako nyolu kenai wany kokochinoik chekikoito en betutab Pentecost ko makatinik chon oeng chekakimwa kele kitestoi mermerek sikomi any tiseiywek chekikisiben, manyolu kora kiululien komi kit nekakikoito ine sikomi tuguk chekikisiben. Now ingekeren kou kitabutab Timotheo olekoroketyi komoe Timotheo nebo oeng kurgat oeng koitab 15 kemokwech kokikoyonik kibesien kit agetugul kou yeu simakitigin kinet biik konetisiet nebo lembech. Kikekas yon kiome setani Yahshua ko kisomoni setani akine sirutik lakini kimikiseni kiibu sirutiet neng'olole kit age setani ak kole kole ko ki Yahshua ko kiinetat amun kiyokirongyi Tamindet nemakibiman kikirongyi koik full. Now yon kilumdo kora Musa emait ingesoman Ebranic 8:5 ko kikile Musa ker ile keyai tuguk kou yon kiboru amun iboru tuguk kora patternit nemi kipsengwet. Ko kit nekibo echek yon kikere sirutiet agetugul konyoru iker iman ngo rahisi kong'ololen kit neinete biik kit nemwoe sirutik. Kou netai chekitupche ingeker Tamindet Netilil koterchin ak ikorto kokochinoik chekikoito en Pentecost kou ni. Tamindet Netilil kingen kele kikichoru en barak kibore descended. Tesomoni kou Chwana kurgetab 1 koitetab 33. Lakini tongwanik chekikoito en Pentecost kenomchin barak, kose ile koik opposite en Kingereza. Kinomchin barak kibore ascended lakini waved. Kou nisomanen tebetab Lawiik 23 koitetab 15. Nebo oeng chekitupche ko Tamindet Netilil ko ata? Ko agenge. Yani kokochinoik chekikoito en Pentecost ko ata? Ko oeng. Sikokimoe kobor Israel ak bororiosiek. Now kit age kora Tamindet Netilil ko nekiyogu ko kwanda yekikosom werit. Kimakoyogu Yahshua Tamindet Netilil, kiyogu kwanda. Ndo kiyok werit ko tos kimuche kele amun Yahshua ko kitisindet
otisindet pa nguni ko mara lakini kiyoku kwanda neboisiechin DC komerokendoen komuktoindet kwanda DC irokendoen anyun Yashua ko yemwoe Yohana 14:26 ko tuguk chekoitoi Pentecost ko kinomchin barak DC mami DC nekikirokendoen komuktoindet kwanda ngenacheken en sirutik ko biik oeng kityo en Bible chekikirokendoen en nabas fulani komuktoindet kwanda kou Abraham yon kiikoito werinyin Isaac ko kitebye Abraham koik type nebo komuktoindet kwanda koik Isaac werit en yoton. Mi kora nekikiborunen Musa kotelel kou komuktoindet koik werinyin Joshua nengechop komwoe kole Yashua koik werit lakini tisik komami nekikibartaen komuktoindet kwanda. Ndesomoni kinomchi barak tisik kokochin makatinik kikoitoi Pentecost ndesomoni yoton atebetab lawek 23 koitetab 20. Kiit any netore chekitupche ne akot chito nengeleliot Kaplagani nekikokokee ko mikise sirutik kolele ribe kanisenyin ko tamindet netilil komatinye mermerek. Ot komi pastayat nelel tinye mermerek tamindet netilil koyoche koyan kole tamindet neboisien inendet kole tinye mermerek sikeker mermerek kora kit neboru ko kokochin kikikoitoi en Pentecost siteisoman chitugul angen ot kou pastor Kimeto mongen kokikosoman yon en atebetab lawek 23:17 keren Bibolisiek tugul ko kikitesto mermerek. Ko mermerek any koboru ne? Ngecheken mermerek en kitabutab Yohana 16:11 ak itestai koboru konetisosiek chebo lembech mermerek. Kotamindet netilil komamong'u komi chi neibwote kole inetech konetisosiek chebo lembech. Lakini tindisiek chebo bororiosiek any ak kiplembechonichu tugul ko kitach tamindet nebo lembech noton sikonetisye konetisosiek chebo lembech amakose okot kiy nelei neye omuti biik matab Gehenna. Mathayo 16:11 ko mermerek ko kikirokendoen konetisosiek chebo lembech. Ngesoman en Luka 10:1 kora koboru mermerek kibore hypocrisy. Yaet neyoege biik kouon kikoyan logoiwek lakini olibore keer komaiyoni kimnotet nebo logoiwek choton nekimoche ngunon sikokure biik komuktoindet koba tuiyosiekchik ko sikonetkei korib ng'atutik chebo komuktoindet simoik biik chekikuren Bible nebo kalenjin biik chombilik. Ngesoman en Korintoek netai 5:7 ak itestai koboru mermerek kora tengekwokik che biik chetinye borwek koyoche komendomindet ichek sikomoik biik chebo tengek. Koangen ale chekitupchen tugul mami pastayat tugul nenyikan Kaplagani ne irokendoen tamindet netilil mermerek chekikinam makatiechoton che choton kotinye yoitwogik chon tugul kotinyenyoniton. Ko akoi yon chekitupche amwoe kongoi amun kaoep chonit akasome kora sikobit osibon en konetisyet nebo somok yowendi aboru kora yekikiitito betutab Pentecost eletun isuldo betunoton bo Pentecost ak yetun yekiisuldaita kikosulda kora tongwanik chekiiboru Yashua Mesia. Ko kongoi missing chekitupche amakwok chomyet nebo komuktoindet ale takicham kebendaten konetisyet nebo Bible kou yekikisirwech. Among'u ale mami chi nekotiny kobaten sirutik sait age kokwere biik. Asome kot kotinyin ko sinyoiwon kat chekitupche ko tugul en tugul kongoi missing chekitupche. Mi tupche nekimwon kitebon nambait kole katebe tupchet age nambait nyun ndoyon imoche imwowon ng'olyon ko 072-611-6425. Kongoi missing chekitupche si asome kora osubscriben chekitupche en YouTube nenyunet si yon kochob konetisyet neuni komuch isib. Angen ale biik chechang kou yekiamwoe besyo komakonye chetakewirotegei ko kikamwoe alyon alenjok okot echek komekemoche wiretabgei mekemoche kityorotegei amun bounotet kemoche tun kenyoru biik tugul. Kongoi missing chekitupche ngoberurok komuktoindet nebo Jerusalem. Kongoi missing.